Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tugenda tandika twakoma. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tuina saghadwa, 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 khafadha, 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 شغض 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 فزع 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 ثغط 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 ظفر 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 wansi bakuwadde from alif from alif mpaka kunyukuta eyachi eyafa ungawola bao from alif mpaka kufau. So jango zimpe insha Allah tabaraka taala, jango zimpe ku 078 5 8 16 8 ne 070 3 5 3 Ibarakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Mwenna abatuyambako okutuuka okubeeranga mwana wattu omulimu guno gutambula bulungi nnyo. Tusaba Allah ekitiibwa abasasulemu birungi byereere. Naam.